mwire tabi tigango tukwana Mumarimba hoye lakini mukanga kire kura kwa mfunjo deni ya dawa ni kufanya nini? Ikona jiras manga kane tali na ndras manga kane kurbono mpaka chikura cha kore chenki mo wanja boy mo mrongo batengiga iga lero linguru bitamba lero nguru bos ikora kana bosi boje tiga abuya resu chama ngana nchichetia chibaki chaba na chajida Omari lazima ikaroja kwa na chibaki wikiga oya bana nande ko inyuraga ga no mupaka bo nago kikoraga ningoba denga ngoja tulega chipo bade ni ponteke abana babo nchalia abana kurwe wodia tu abakanira kibesa na Kenya Commercial Bank ekine kinacha korra na ende ndole nyagitali kana role nyagitali ndole kikemiseti make sure kiarose ndole chipara njira akolekana especially abonchali tali wodi eyo e contractor yarenga ajitega ituboso muganiga omuntu bwatete kurwa romokoro likokora chitenda liri kero ngwaya lengoro ba nalite ba korembe bakana agacha gakora gusine paremo agataka akani para iko mnebe ebiashara ebimwanje nkolegwa kana bandembe haya achari tu cancel chos korubo mulenda bugia mpaka liana mati na umaribagaiga para nchale munganje na kinata kangetere ndole ngachi para chiarosi tintege tintebi biashara byo isaranza bosongo ngao gavana ntu akote inspection biashara ebinda dio ndagete barekera ya ile na kinata na ndio chifu kwa ma in another 2 months ndagete weta ndolo chipara cha dole chiarosi ekera bantu naba maiso ebe takolete abante kwale abali mukia ndegeko na miaka ya nena bongo ta nitatwara manega engonjo kanana make sure gasi yakole go chief I can confirm to you chipara chi Jones bingo karatole chitara ba procured imanye gocha go check na kigasi genda kormat nyakitali nyamagundu nyakitali ya magundu na nyoranga obokoro bro bongo ba nyakitali mbayo botuke nyakitali esekire elile bofo na wengine wanakujanga ebwen poke weekend eseki lakini na atebira abantu bange ni charge ukuru baroro ndagete babeke no anyesi kweta mambye nabarogoro ekyara abantabe kosini moto akor mushara manyanga mutu akana mushara tonjoke nande to garwali kono biashara kiye moku moyo emekole na decide rindu obis tiyon koba na decide ngotara ngo na bono mutinyo mu kokora chibodi 45 na nganze bugira gotira ndolenga igasi ngokoleka nere ekina kimwangete igasi ngo mo wanja boy yebo enyakitali yekoba level 2 karoko gendo turi waka nane sumu level 1 2 3 turi waka na besa tigabono mbate waka na mo
abantu baitu awon na bolo ko nyorkana na bulungura abantu abamba kabanya Kira yakweba nitari ngakiburu kama itu nyagita likur kentak bosnya iya moncali radia Gimana kono bindea listen esta ferorre wakanye abarwe chibesa the same way that nakolete elia macholi umuntu yo aina ni musongo ntagete morole mambia ange chibesa kensi yipi asangre geto lo umuntu yo ntagete morole maisasa and I listen Nyakara ndio siko ya rotaranye. Ubo sensi ho ngenda na kulenda. Ya, bantu ba uba kugira abantu mweso marole left right. To ngenda kubaga. Ako nyama yo, ako ngaba kibes. Te kunyalika. Kotekana tu abone bomane. Get all of them. Nyama mundo na teba abantu abangorre immediately get new staffs and that the business. Ndio yaberani ondete to kora mabira. Abantu abubaka na tole mushahara. Ndage demba. Okaranda bone bomane. Yana hoye Mbiamule Enkobu mwenye Ditangane Mheshimiwa Victor, thank you. Nitaiteni nyolenge kirana atema ena kumite kiramo de level 4. Kwanza na wendo go so weka ekuwa lingi michana. Noene nyaktari yoko nyeligeri umaite livi noene na enkora wachihono ke na naro nyaktari te yoga. Endegete vega aigan ninka Dewanene Mheshimiwa Victor, in the forward budget we'll make sure twaligi chibesa tubeke enyagitali yeye irane kobe enyagitali level 4 etokonye buna ukwana bona iga enyagitali ya level 5 ichire ebwate mtada 700 byose bichire nintagete pressure nyinge erusi bosongo eretugaiga eyendege nderiana itokuliwana boyo ekiara kende nje tranyale okora no connection abantu babwene egendo joka kyangosire eya gitaye ebwata abakolye gas 56 ine crowd get better ine crowd get kenene bobo manya 56 abarwere bali buka babere gali omongo noyo mananya rogo correct okonyoro mwana gali 56 ekana ndanya magundo tubwate level 4 kebwate kinazire osenibe aiga kinasi ekire 8 kinasi kikiri mission kiri komne sana emo abantu belabu bale banne
officers bali babiri baliba nutritionists batatu nutritionist obwata abalwaire babiri boka baligali medical social workers babiri farm technologists taya kiye kirimete kyonsimali bali babiri aye baba oyo ndika yaro olmokobera kom mondigere liya moretega abantu ba procurement babiri accountant babiri accountant moko babiri asaba abarwaire babiri bo Haya. Tegerera. Riana hoye. Manyanga. Eyo kabere. Ngase. Na nyondo munyatali onda medical officer. Tingo goseli haimo. Ekera kwa bere meeting yetatu yokaga. Daktari, enter itentemega. Enyagitali yeye by all means. Na nenda itemainga china ase jinki agenda omugomo. Ekera. Omaite bono na arole garatiga. Abaswati wali babreka ibere bali naira ni watch. No, just a minute. Bali naira ni babreka yakaiba. Why are they? The two ladies are in turn. Aye baba, you are a record officer. No yonde. You are also a record officer. Na achire nara yomenyete. Order. Take into your facility to check on how you're working. You are working out. Now that you are staying in Masongo, I'm taking you to Chitago, Rabu. You are staying in Tabak. I'll take you to Entanda. Because it's bad manners. You are too many, you don't have anything to do. I'll have new staff. Because record officers, Mulebane, you have 4. Which record is there? The 2 of you, Baba. Together. The 2 of you. You are there. You are what? Biomedical officers, the 2 of you. When we don't have, some places here that are not lit. I have a big problem even at KTRH. I have a problem at Chitago. I have a problem in Nduru. The machines are not working. I'll need to get you there. Seemingly this place is too comfortable. Mnapanda gari, mnaingia nyumbani, unakaa wapi? Oh, you have been smiling throughout. You must be a good mama. What do you say? You say around yourself? Suneka, what I can say, I need to get you out of this place. This place is too comfortable for service to be delivered. Otherwise, Daktari, where is the Daktari? Daktari, there must be a problem. Umekuja umepata hawa watu wote. I need to give you a new staff. Ndiposa hapa mahali kaisa. You know, that's the only way. We must fix it. You must help me. And we're not punishing you. We are not punishing you. We want... Umekaa hapa for how long, Baba? 2 years. Yourself? Munyagitari oyo no mujana aletaga. Nintagete mumokonye. Lakini ntagete amaliogo mu confirm litangania amaliogo na
aya akwero mutinyi ekera meeting tatu. The quarter is 3 months, isn't it? When are we finishing our quarter? The second quarter. What I want to know, how drugs have been dispensed. Abantu ba pharmacy yinta gitendo nga kibaruta malio. Abanyagitari nga kibaruta malio. Mo wancha boy. Ekera malio ko tali bitamtam bantu bakoli. Amalio nara gotoka gaiga atali gotoka level 2 atali gotoka level 3. Amaliogo ekero koruga iga kwa rwali koruga iga oko bari fan watchkete arech gote kunyarekana aya gonye kuani rande igo daktari tomorrow afternoon put your things in order. Mheshimiwa will lead that team, Mheshimiwa thoroughly, because after 1 week intake things runs na abantu abaga but heavy reporting aki inki exactly tuanya watakuwa nyaktari ekaire nyaktari yeru walete lazima tunyuru wali kusina berego monkonye tonye fix. I want to promise nga nkubeka andi chibesa gaiga in the forward budget Mheshimiwa nga nchere ndore go sento beke no ene egoroba nke gaiga abantu bakole ko mo wanja boyo omwemsio no muntu omuyale tewane Mheshimiwa no muntu omuyale lakini ndira achete agaka amasanga kaini lakini omuongo na no mbati mba murusi amasanga kaini wono entegete to make sure twakolera abantu batwakerete kura mo wanja boyo ayono gara ayo kwa nyogendo kya weekend oyo na chete agasome university awaka nikibesa chingiya igongenje teyo aranjire mali ogaibuma ekiero mushahara oye oyetanti 1100 oyo tali ko bali egento gyoka ko elio ebesa ne yere achire pe school koze na berego igo daktari manyaba antaba manyana na barabo ba make sure abanyole services sasa thank you. I record of Sanjuga DJ Rihanna hoye Gango dole kiro monto koboko urolibo Ndiamole Pole etu achireto nyolire etu ansirete bo mulenda twaenda bogyakum bo mariba tuachire mate nyaktari yabe nate bankorega iyo no yaba botuko entagite mkwane bintu ibe nyweta machaya aikire lakini nabo ate shida nke asinara tara koraki atara Mheshimiwa Victor Tigante bega lazima obeke kamitiga mtu arra mache kirana agenda bubaracho alige tunuigoro ekerbona amachaya akaiwe kamiti ekamiti yabekera abantu 500 ki family 500 abantu abe barangira ntiga bakayiwana chirita eriteyem usechirita 10 userita 100 ne chiringi 10 usemera ongebeni bakalika abana babo abamura 5 n'abazwati 5 bakosoma chimita bako ntokulwana boyo igento kyomwele senge njuwaire nywete ngamwarwara igento kyomwele abonjali ninka enate bamambya chinyagitali ere level 1 level 2 level 3 mundu ta wakani no ene somuni
Enyaktari yoko waka ni ugabo nchari. Enyaktari ya yabe, liana na nyamagundu. Nooka abantu ba waka no uchibesa. Na ndi chibesa icho, talibesa monta kuboka kuroro sana ino. Ne chibesa chibekiro oro na ndi chigwaka no SSimi. Tuigwana ine? Level 1, level 2 chons nere di rangega. Nyamagiri ngwaka na moro. Oroche. Kiendege ngwaka na mole. Mo basa ngwaka na monta watenga ne yesindani. Eliogo twena ne toro eli okobe twe sindani boss. Tambulisho na kiregeto. Abasacha mole gaiga abasae nota getunyome. Abandi muri para epigipigi na beragwe umunyoki ugo chiketi arege ekerote bwati kende gionsu somwe buli gata bwati kende gionsu mubuko enda kitensa bege abantu batwale bitambulisho gata sha nerero right moment ene chafi yakulu mtu wake ilio na kiyo katubwati ndaitemba sebanga kisha kego chakukuka nabona ntoko anganya muna amabo eklegento na inyora umweshimo wako chief ndaitemba sana kana nkwana na magendo oso wanja kwenu gaba sai babu ate bitambulisho watu wali bitambulisho naenda basa abaswatu mbaba nyomuje kinyoga monta korete ukiro nyoro robolito noisa Francisco wate kitambulisho nanda ndo ko nyoro robolito wakabere uranya wale kiyo wakana dakitari wale ndamama igo aba ndage demba wonere ile bwate de shayo nsigao ikera lero igaiga kuchitinda abana bakebange aigana abantu boka banyu magira basonge tanda korara Musa na mere Musa nobody abagaka aina mangana ikinso ndima eta abana baino bara lakini lazima tunya kuana ebwekaine tote bya abana ngati go kutumani tigo kutumani utwara bakubwa bangembo masaja abangembo omwelio omwana utwara uburoiri wa safikikanza HIV yaswa bono mbuzo ukukiborobo nende muno noboko mutaitika obonyaka inchimno mugabano ino lazima nkuwane binte na rumu mnodeka akora ndi lazima mwanje nkuwane eyendo yakabere abu yakum na ikwanere ku restaurant nge kuruna anse wiki eli mpaka lero mwe gumuntu kada banga ki bakusin try sana yani yambo chikabire chinde ekisa ene ko swage tanda kwabwa kwanza tole bobe ajerere na ali arasine mbewu yomo gusinengi yamono kuma ya muntu ndwenzi acheke mbewu yeto yomo gusi mtu atwate mbe ya Canada mtu kwate bona go muswati Hilda no umujumba ralia America mheshimiwa Rama no mujumbe unakuru na bo mujumbe miaka 10 Nairobi na magusi mbego yo magusi nembe one kero de anga magusi ntoi sana how abantu batobwa mwinyulete jaji Maraga umuntu mole bugweka none krate ngamambi onye kugutangasa ngukuna agateanga kura njia kilio seke mayani aga kanso chikura tayo mpaka lero ubuna bwobole muntu bwende gutwara aba Israel lero ebali chimiliyoni 10 bali Israel na abandi bali America na Europe na bala usiko chimiliyoni 20 na lakini batanga ntina bakora ensengima na ba Israel batanga aba Jewish onyo Jewish support in America talk about president na intunege sakwegeke
lazima tuligire lyale lakini kando neyo ntoligesa kugeke abantu bawake kura kusiga ega 1700 baregister Nyamira 1300 na gento igo emiliyoni lakini senge tutoka na mase mono kwanyora 400,000 nero yoke wake kura kusiga kisi Nyamira baka karibu 200 ama ikuyo waimuka ebali chimiliyoni baka chonsi pi undibweza kako barako babo era ndiye tote wae kiro muntu mwana utarabwate kura utarabwate kitambulisho abwate tutaita tusukichikura cheto kurumya 7 wike miliyoni Nyamira na I'm serious about this Nyamira tutogendrete torre turumya 4 tuike 600 umugusi korugusi gusila tuike 1.6 bali bakarisiko baiki na baro 500 at least tuika 2.2 million na mtu sana sana muntu ngonde wese ekroigo tokate mtu nga manya umugusi ndo bwati milioni 2 mwaro chache de kukwani lutache de kukwani ya uhuru kumukwani tu akamwachi mini saisa manya kumukwani milioni 2 isatu naenda kwa batenga ntuliko wakira ruto yikure ndikende kura baiko ya abandi lakini esenge nje kinamba cyabo ebakorera nanje ndatemba sabo bantu baminto mwana ukore form 4 guso utigire school esenje ya MSN wati kitambulisho na rese giyo katranya ale kwa no ane chipare zo kwa ne chibese chigocha no ane school we mwakwana kumekinde sure mukwana neno mwaziri migosi ndole ndeke kebe ritande stule na nje in the forward budget ndio kama milioni 10 torege mwanje no ege ndege ko moyo no ene chire ya bere moyo the one I kanga ko na my them back in admire it's a very good place mheshimiwa Nyanja ninje ngene jikukwana and I'm making sure that essence yero amangana yawe the yelire cross story the chimilioni chiko mi in the forward budget make sure panginyo tore kana ko sono take to ujumbe that's one school I'll make sure out of that cuts to see kega to gule nyombe abantu bacheka basome no wanje wewe ngendo cyomwe tande matemwe omuntu linko banamba ibere myaka ekintunde kibere cyonse no muikwe ai konyora chikura 35,000 kintunde kibere cyonse manyanga chinga kikiwa ke kura no muikwe ubwete to konyora muikwe olechera to konyora muikwe bakubyara bonsipi eba wake kwa injina engo kwana yore constituency ane na aberu mujumbe myaka 10 no kwalenge abantu abamayitu wake kura lakini gaiga mutine para ntorasero tigamba sere muna nachire rero gaiga tabi kile kike